Weasel Manizo ni umuhanzi wo mu gihugu cya Uganda, akaba akunzwe n'abatari bake muri kiriya gihugu ndetse no mu burasirazuba bwa Afurika muri rusange. Uyu Weasel Manizo avugwaho byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko ku mubano we n'umukunzi we Sandra Teta, akaba ari n'umunyarwandakazi uba mu gihugu cya Uganda. Weasel Manizo mu gihe cyashize nibwo yavuzweho gushyamirana n'umugore we ndetse bimuviramo kuba umugore we yamugonga, ariko nyuma baza kumvikana basabana imbabazi. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tugaruke ku mubano wa Weasel Manizo ndetse n'umugore we Sandra Teta, uyu munyarwandakazi washakanye n'uyu muhanzi Weasel Manizo, bakaba bibera mu gihugu cya Uganda. Sandra Teta, umunyarwandakazi wa mu gihugu cya Uganda, akaba umugore w'umuhanzi Douglas Mayanja uzwi nka Weasel, avuga ko kubana na Weasel atari ibintu byoroshye kuko abifata nk'urugendo rufite ibihinduka byinshi birimo imbogamizi n'amasomo akomeye. Bitewe n'uburyo uyu mugabo we agoye, Teta Sandra, umugore wa Weasel Manizo, yashyize hanze ubuzima bw'urugo rwe. Yavuze ko atari inzira yamworoheye kandi ko kubana na Weasel atari ibintu byashoborwa na buri wese. Teta Sandra ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru BJ cyo mu gihugu cya Uganda. Muri iki kiganiro Teta yavuze ko urugo rw'umugabo n'umugore atari nko kuryama ku buriri buriho indabo z'iroza. Yagize ati, ntabwo urugo ari nko kuryama ku buriri bw'indabo z'iroza, kuko muba muri abantu babiri kandi bakuriye mu miryango itandukanye ndetse ifite imico itandukanye. Ntabwo muba mubona ibintu kimwe, biba ari hasi hejuru, ariko ibyo ni ibisanzwe hagati y'abakundana. Ntabwo amakimbirane yanjye na Weasel avuze ko dutandukanye n'izindi ngo zose. Ayo ni amagambo ya Sandra Teta, umunyarwandakazi ndetse akaba n'umugore wa Weasel Manizo. Yanavuze ko nubwo hari benshi bibwira ko kuba umugore w'umuhanzi uzwi cyane ari ibintu byoroshye, aho batekereza ko babaho mu buzima bwo mu myidagaduro, yasobanuye ko ibi atari ko biri. Yavuze ko kubana na Weasel bisaba kwihangana no kumenya gucunga amarangamutima yawe. Sandra kandi ni umuyobozi cyangwa se akaba manager, avuga ko kuba ari umugore we ndetse akanamufasha mu bijyanye n'umuziki nabyo bitamworohera kuko bisaba guhuza inshingano ebyiri, iz'umuryango n'iz'akazi. Ati hari ubwo tubanza tugahura nk'umugabo n'umugore, hanyuma mu kanya tukongera tugahura nk'umuhanzi n'umuyobozi. Iyo uhuje izo nshingano zombi hari ubwo bitera amakimbirane, ariko bigasaba ubushishozi n'ubworoherane. Teta atangaje ibi nyuma y'iminsi mike we n'umugabo we Weasel Manizo bagiranye ubushyamirane bwanatumye uyu Teta agonga umugabo we, ariko nyuma yaho bombi baza gusabana imbabazi. Teta Sandra na Weasel Manizo batangiye kubana nk'umugabo n'umugore guhera mu mwaka w'ibihumbi 2018, bakaba bafitanye abana 3. Weasel Manizo ubundi we ni muntu ki? Uretse kuba ari umuhanzi ukunzwe mu gihugu cya Uganda ndetse no muri East Africa, ubundi Weasel Manizo ni muntu ki? Yaririmbye izihe ndirimbo zakunzwe n'abantu? Uyu muhanzi Weasel Manizo kuri ubu yakoze indirimbo zigiye zitandukanye, by'umwihariko muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 afite indirimbo nyinshi zikunzwe. Ubu ngubu iyo wamenya ni indirimbo yitwa Enaku Zino. Iyi ndirimbo irakunzwe cyane, ni indirimbo ivuga ku buzima bwa buri munsi n'ibibazo by'abantu. Ifite ubutumwa bwubaka kandi ishimisha abakunzi b'umuziki. Indi ndirimbo ya kabiri ubu ngubu afite ikunzwe cyane muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ni indirimbo yitwa Tokayitaba. Iyi ndirimbo ifite injyana ya dancehall, irakunzwe cyane mu birori ndetse no mu tubyiniro. Iyi ndirimbo ni indirimbo yuje amagambo y'urukundo. Indirimbo ya gatatu ikunzwe cyane ya Weasel Manizo ni indirimbo yitwa Bwebiba Bwebityo. Iyi ndirimbo ikora ku mitima y'abakunzi b'umuziki wa dancehall, ikaba ikunzwe cyane mu tubyiniro. Weasel Manizo kandi ni n'umuherwe cyane kuko afite ibikorwa bitandukanye. Ubu ngubu Weasel Manizo arateganya no gukora igitaramo gikomeye muri Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2026, kikaba ari igitaramo kizabera muri Kampala Serena Hotel. Kikazaba ari igitaramo cye cya kabiri gikomeye nyuma y'urupfu rwa Mosaic Radio. Weasel Manizo kandi yakoranye indirimbo n'abahanzi batandukanye baba mu gihugu cya Uganda ndetse no hanze ya Uganda. Abo ni Jose Chameleone, Bruce Lee, Man G, Wizkid, BNM n'abandi benshi. Weasel Manizo kandi afite ubuhanga bwo guhanga imiziki itandukanye, by'umwihariko nko guhuza injyana za Afrobeat, Pop, Dancehall ndetse na Reggae. Ibi byose bituma indirimbo ze zikundwa n'abantu benshi mu karere. Weasel Manizo kandi yatsindiye ibihembo bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi. Harimo igihembo yatwaye cyitwa Hip Hop Music Award, yatwaye kandi igihembo cyitwa Tanzanian Music Award, yatwaye Channel O Music Video Award, Busy 10 Years Award Uganda. Reka tubashimire cyane inshuti bakunze, mwari kumwe nanjye ni Paul Museni Mbonima, twongere duhure mu kanya gato. Bye bye.